ات تلیو ساری تھو تلیو سا تو جوان تہ تھود ات تلیو ساری تھو ونی بڑی یا رسول اللہ سانین دادن دوا مصطفیٰ سانین مصطفیٰ چہرہ یہ ودو چہرہ یہ ودو سانین دادن دوا مصطفیٰ سانین مرزن شاو سانین مرزن ونیو اکلیٹ بڑی اللہ سانین گناہن مغفرت مولا دادلتن دادن دوا مرزدارن مرزن شباب کرزارن کرکرز صداد کوری مالن کریاری پروردگار عیال بارن یاری نوتوانن کریاری بی اولادن سوز اولاد بیکارن رتکار بی روزگارن سوز روزگار طالب علم کرو کامیاب پروردگار ایمیتی بی اولاد الصوزق اولاد صالحہ ربا ون صوزق اولاد صالحہ پروردگارہ یم بیکار چھ صوزق رتکار بے روزگار روزگار طالب علم کرو کامیاب یمن اسد امید واپس پروردگارہ تینس نارس کر گلزار پروردگارہ تینس نارس کر گلزار یمی درزگاہ سلول بران تیدن خانن برلول پروردگارہ اتک استاد ہون آباد اتک طلبہ و طالبات ہو آباد پروردگارہ یم بزرگ کرو آباد یم ماجبین کوری اتدارت ایمن تکر اسلوک ہدایت استکر اسلوک ہدایت سانین بے سکون دلن کر سکون عطا بے قرار دلن کر قرار عطا سائر پروردگارہ غم ہم کر دور پریشانی کر دور مصیبت کر دور لولی نبی کرتا شوق نبی کرتا دیداری نبی کرتا سانین گناہن کر مغفرت پروردگارہ واریا سیل و سوال دعا کرمت پروردگارہ کر تینجس نارس گلزار پروردگارہ آج چھ حجی کا ایام چلن اسنا منکن ساتی حسن اس آئینہ اور پریشانی حال تائمز کس پروردگارہ یتی یت مجلس منز آج کر سن پریشانی دور آج کر سن دخت دور آج کر سن حمد غم دور آج کر سن مصیبت دور اس آئی با امید ون کرزن اسنا امید پروردگارہ وسیلونی ریشمل صاحب وسیلونی زنشاہ صاحب وسیلونی شاہی جیلا آسانین دجمتن باغن بہار آزی جماعت آباد آسانی اسنار از گلزار محمد شبی بیاق بچ بیمار پروردگارہ بخشک شفائی کامل کرو خطا شفائی کامل کرو خطا سانین بیمارن شفا پروردگارہ سون اہل و عیال سلامت آدم کا ہر نش بچاو سہر گرن جو سہرو نش جوید گرن جو جائدو نش تھاو در امن و امان سانین گنہن کر مغفرت ارواحن کر مغفرت جدن اجداد انسان یم جماعت کے ارواح انسان پروردگارہ واتنا حسین در و فلمان افضل ذکر لا الہ الا اللہ وعدد خلقی وزن دانشوری دانش مداد کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پروردگاری عالمین اتمن کر سو عالم جان اشکر دشوی عالم جان پروردگار اشکر دشوی عالم جان یہ لکھتے ہیں با ایمان برزمان داج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وصحابی اجمعین بروات ادار سلول ساری کننا اینا بیڑون انشاءاللہ ساری بروات ادار سلول یم بچن درزگاہ شیما تم سوزوک درزگاہ انشاءاللہ الرحمن اتیو تنکی یم بچ
ڈرگسن مز تمے قسم سگریٹن مز واپس امن ہوا درس گاہ وات کن ورنو بڑ انشاءاللہ ات درس گاہس برو لول صدقہ خیرات وغیرہ یہ کیسا یہ تھو ات ساری پیش کر انشاءاللہ رحمان اللہ رب العزت کرن تہندس نارس تہ گلزار پروردگار کرن سانس نارس تہ گلزار پروردگار عالمین تھوین تہ تہ سلامت اس تہ تھوین سلامت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ خیر یمس تہ برونٹ کن ڈاکٹر جمال احمد قادری صاحب مبلغ کاروانی اسلامی انٹرنیشنل یمو نوازس پنو کلماتو سیتن یہود انتظار اس محفظ صوفی مشرب حنفی مذہب شوفی مشرب حضرت علامہ و مولانا اویس احمد قادری صاحب دمو ان تشریف تم برون دموج دعوت مولانا محمد شفیع مصباحی صاحبس دون 3 منٹن خطر اتکال مولانا اویس احمد قادری صاحب ڈائسس پر تشریف انن اتکال گنگنائن پنجون کلمات محمد شفیع صاحب